جبو زانیارین زدتر گوتو بشکناوی مجاره من میوانه که برس رضوان آتبای شروعکاری سیاسی و کولرش انقره ددگلمه دابیتن برس رضوان تو بخیراتی جبو کردستان بسیاری دست بی که یعنی بسیاره که وها بکن ممکنه افهمو حولدان بو آشتی و چارەسەری لە تورکیای دەست پێگیرینە کۆمیسیۆن هاتیە پێکانین تشتێکی وها ڕۆ بدەتن ینی تورکیا ئۆپراسیۆنێکا سەربازی بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستانی ئەنجام بدە سلام و ڕێز وەشان خۆش خێراتی ji bo hemû temsilcivanên ser ekranê me guhdar û temaşe jî dikin hurmet û ihtiram birayê hêjaniha Sûriye wekî hûn dizanî û beriya 10-11 meha rejima Esad wextê hate rûxand navnetewiyên siyasî hêzên dewletên serdest her kesî bi gorî xwe dixwaze Sûriye axa Sûriye pergala Sûriye bi gorî xwe wê pergalê dîzayn bike bi gorî xwe pêk bîne gorî xwe wê parvekirinê welhasil pergala siyasî encama wê bi gor berjewendiyê xwe encam bide ma ez vê baweriyê de me ku Sûriye Tirkiye ji bo raya giştiya navxweyî carna gef carnakî jî gotinê tûj carna jî gotinê tehl werin pê jî lê Tirkiye dewletekî rastiyê dibîne û kürahiya mesela dizane ji ber wê heger hemahengiyekî operasyonê cerahetekî navbera wê dewleta Amerîka û Fransa û İngiltere ev dewletên biyaniyên ku ser axa Sûriye xwedî hêz û qudretin û gotinên wa li Şamê derbas dibin heger vê hemahengiyê de û vê têkiliyê de digel Tirkiye tevlîgê negerin ez bawer nakim Tirkiye digel Rojava û Başa berez Rıdvan madem bawer nakey بنەرینە te weke şûrvekarekê siyasî weke vekulерek yani boçi ev mijare gerin bibe li Tirkiyeyê di demekê da yani ne ez û tu behez dikin êtir şûrvekar behez dike rojname behez diketin medyayên Tirkiyeyê behs kiriye yani di metînkên Tirkiyeyê da ev mijara germe boçî desthelat kar bi destên Tirkiyeyê yani rê didin tiştekî hosa hebîtin ji bo vê çendê ku اترها باندوری عالیه درونی جدا فیسیولوژی جدا جی باندوریا خو هیا لسر و پروسه آشتی و چارەسەری کو دست بکریه ل ترکیه ام دزانم کو پروسس آشتی وکی تینا فکرن مثلا بخوا سوریه بگریدای روجاوا بگریدای yani heger mesela Rojava belki ne hata Rojava ruxandina Esad pek ne hata ser axa devleta Suriye pergaleki ne hata axaptin belki ev pêvajû jî destpêkirina wê îro çê nedibû vê heyamê de çê nedibû belkî demekî çêbiya wextekî dewletê biryar bida lêberê em dizanin sedî nûh tû ne girêdayî Sûriye ve girêdayî yani Rojava ve girêdaye lê tu dizanî wextê mesela aşitiyê ser mase yan jî li hevhatinekî yan jî em jî ser meseleyekî bigihêjine armancekî bigihêjine encamekî pêşiye de ew kesê layanên ew kesên şîrîkê masene gelek cara zirta jî hepkîn gelek cara gotina jî hevra dibêjin ku ji bona ser mase li hevhatinê de destê xwe xurt bikin yani destê wa ser mase xurttir be bikarbin encamê herkes gor menfieta xwe encamekî bigire ji ber wê ez dibînim ku çunkû li vê navberê de aynî demê de ew diyaloga Parîsê û hatî kurtkirin qutkirin hindik jî be ew diyaloga navbera hêzên Rojava de û Şamê de û Emerîka û İsraîl yani Tirkiye diyalogek heye yani hevhatine ji bo hevhatinekî encam bide ew diyalog heye ew axaftin heye têne ser masayekî xwas vê bêjim yanî kak Rıdwan niha Emerîka taybet hatina Trumpî Trump digot yani ez bêm ser hukmî ترازی آشتی برقرار بکن بریان هاجی گوت حتی نها هفت هشت شر لجهانی لسر دست من هاتین راوستاندن و آشتی من برقرار کریه و امریکا هفت پیمان دیگل هزین حسد لروشاوای کردستانی بنرین آوا
يعني اف هيزن هف بيمان اف هيزن زلهيس لروشافاي كردستان لسوريا مينا امريكا فرنسا ولاتنتنا ويري بدن يعني تشتكي هورو بدتن تركيا ايرشكا يعني اوبراسيونكا سربازي انجام بدتن از وين يرينا دما كو تركيا ديسا دوباره دكمكو ترکیه و ایری شکل روژاو نکرد چون که ام پروسس آشتیا درس پیکری ترکیه چه دست پیکری زانه و چه دست هستناوا چه دجی زانه لی وکی مگوتی ترکیه رای که گشتی تگهان هیا آلیه تگها وانه تی بری و برن یعنی مسئله که تی روژه با ترکیه وکی لحیه دبا گوتنه که وکی لحیه جافکانی سوسیال مدیا جواکی ده پیشبری دستلات ده دبا صدم برتک گلک تویجو کر جبروی ده هر دم رایدار دولت ترکیه جبونا رای خواه گشتی کنترل بکن و رای گشتی گازا و امیجنه او تشتیکو هاتنه گهشنه همود وکی برتک دلی و خوش بکه جانا جی بود دلی خوش کرنا دلی جواکی گوتنا تیدمن لی ام دزان اگر دولت ترکیه جراحتا که لپیش بری روژاوا بکه تیوی معنی که دگل امریکا دکه دگل انگلتره دگل فرانسا گهش که انجامه که گهش که هواتنه که گهش که بریاره که پیمانه که بریاره که بوی دیگه ام دزان ترکیه وقتی 2018 19 دکی افرین او جراحتا کلید گل کیکن و شاخه کنترل آقا سوریه صدی 6 هفته روسا گل روس ایرانی پشتی انگا 2020 وقت جراحتا سریکانی هاتا کرد گل امریکا کرد بریار امریکا لحظاتنا امریکا هاتا کرد این روژه عینی تشتا ترکیه دولت که دزانه سر ماسه چه دست دیخه تمام رجب طيب اردوغان في داويه دال تما غوتارن خدا قال جراد بيجيتن حول هنا دسوردان در و هنا يندركي هنا جبو ويكي كو بروسيتيك بشي سر نگريتن دبيجا كردو ترك برانا امي حول دين اوازن براتي دناف خدا دروز بكم يعني اف اخفتنن وينا اگر بيجن دسبي روجدا ايرشك رو بدتن بسر روشاوای کردستانی اپراسیونک دروز ببه تیواتی آویه که تشتک نامینه بناوه پروسه آشتیه لترکیه به هفرا گریدانه یا بابتن جدانه اوه البته یعنی یه گله که شکستنک مازن چه به اگر تشتک سا چه به شکستنک مازن چه به دیت به روشاوای سوریه جی هرما روشاوا و حوله بده که به پروسس آشتیت گلس ترکیه بری بکبه یعنی او هیزه نتبی یعنی البته پشگریا و حیات بیجنه ام متفقی هبودن لی ام جیرانی هبن ترکیه و کردن سوریه کردن عراق ایران ام جیرانی هبن حقوق جیرانتیه انا بجن او زمان براتیه تشتگدنه ام جیناری هبن گله حقوق جینارتیه نبکه نابرامدد گل حقوق جینارتیه تا بگراندن هر دو لاینجی به حقوق جیرانتی بمپی نکن منفعت و برجمندی یا روزانه اگر بکه بر روزه و هر کس بیجه هر لایان بیجه حیث بیجه پارتی بیجه جبو منفعت برجمندی یا روزانه ده تبکرم مخابن یه بستده بیوه که سالان جی بلکه ناکوکی هیدی نه چاره سرکرین یه انجام بده جبرمه تمام ادوی قناعت دم ترکیه وکی کو و هر دو هیزا شامه و حسیچا هیزن سرکه امیجن سرپرشتیا و حسیچا و شام دکه دخوازه و بگه هیجین آرمان جکی وکی پرگاله که هبش و بده چه کرن ترکیه دخوازه وی بکش بر ویجی اگر حسد حودان و جداجی هبن ام کارم بیشتر ترکیه وکی زرطا مبحثبینه وکی زرطا بنرخینه داکو سر ماسه بگه هیچن انجامک از وی تمام دست خوش برس رضوان آتبای شروع کار سیاسی و کلرش انقره دیگر ما بو گله که سپاسین هر هبن برس رضوان